musidɓe arande mi haalira noon hiɗen Firenze honɗum noon addi en Firenze ɗon andi mono mi wiɗo on noon tanirawo karama ko Alpha mo labbe on hannde mo ari ko ñalande makko nde hiɗe wondi ɗo noon anda hoorema jama meɗen o wi min hihi musidɓe men ɓe Firenze ɓen hiɓe ari ɗo ɓe andina en kono ɓe nette e ko honɗum addiɓe on tuma noon mi yewta on kadi ko honɗum woni sombo sifa yigol ɗiɗo musidɗo on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Aleykum salam ɗa anditema ɓe darden kono inteɗa min ko Saykoya Diallo jibinande Leluma. Ok honde Leluma Thiangel Bori. Thiangel Bori onon. Assalamu aleykum ko min ko Bari Alassane min nete e ko Dalaba mi wi Dalaba on jarama boyi haray min ko Mamadou Wuri ko Mamou Kamere Mamou an. Assalamu aleykum min ko Diallo Alseni ko Dalaba ko ba mi wi meɗen gari soutenugol Aliya Balde jibinande labbe ya inde nden Amin Ba jibinande Pita hande mi gari soutenugol Aliya fi Piro ngon kako jippude ngon ouais victoire. Oui, moi c'est Fassou et je viens de la Guinée forestière Zéro Corée et je suis venu pour supporter mon frère. Je sais qu'il doit mettre le gars KO. Inch'Allah. Ouais, bonsoir. Nous sommes venus supporter avec notre frère et nous le souhaitons bonne chance, qu'il rapporte cette victoire et qu'il nous donne la fierté. Et nous sommes avec lui avec du bon cœur. Inch'Allah. Et toi mon frère? Assalamu alaikum fodo salmina are yande meden ngari supportugol lo grand jamen o meden holi o jo'ina waya ko fille do donc menen ko Guinée Conakry men yuri ko dum ka axe men jandi ko dum so men ngari do hande ko ma o gagno ko parce que ko do men ngandira papa ay ga voilà hono mi haalde no on yibe do ko mojo be randa horma musibbe men wombe onno e Firenze do ben on yido hana wana fulbe tum wana o mo yido do ko forese jobe ari do fi sutenugol musibbe men on no mi wirta on non si a sembini mo ma o si a sembinal mo ma on wata habbu jana no ara sembina mo ma o onon mbido andi ko don tawa e hoorebe haare mojobere modon den do onon dum do ko honɗum e sensation wonani on argol do yi musidɗo meɗen wondo do ko ene makko wondi do hande mo ardo fi pirangol fi koko weltamo do woni o box woni wadde do. Vraiment assalamu aleykum meren weltiri e meren fala kadi si Allah jaɓi men remporta kadi hande kadi victoire o force Aliya et bonne santé. Voilà comme no beɗo makil non haray hiɗen welti en fof miɗen welti ko ta tigi tigi on Allahu lamɗo wawi en permettre tan hewta e ɗo saabu soutenugol musidɗo men paykum men kotirawo men wondo ɗo haray toɗuki Allah yo Allahu lamɗo on okkumo kuutu e polgal e mbawdi o wawa lamade saabu modi ɗum ɗo ko welo no weltinamo be si tawi tigi tigi on e yii musidɗo meɗen haali pular hino wada sugadi piji do modi ko jokkuda sida tango no permettre ma aru yi'a assista hada ko wondi e nafa hada min on mi wawa asude suga dum do ko dudi au fait kono e galdo on mi annike ala victoire yama an hada ko no beytata do me hande hada jogi do lilo drapeau la Guinée on tigi on don holliri do apart don borni do dolokaji makko di ko no beytan ton den andi mojobe men buyno do suka men buyi wodi fijabe ballon on be no wadde boxing ko no halantombe parce que dum do no holli on adi do on wadi jokkere enda mais on ari kadi fi iwdirgol bawa makko on odo indo ni fi yo hebu polgangal kon dum message mo hombo wonani on mojobe men hedditide wona itali do tum adna on fu. Bon message am hare ko simple fait min de on a Firenze do ko mon vice président ressortissant Guinée wonbe do ben hare ko min vito Guinée be ko boni nokkel fop association ji men radio de association ji mo bondi den jonnindire juude ko non burta wallugol en fait ko non wallaten avant ko ben sinam qui fait la force avant mais on doit pas s'abandonner on doit mo bondirgol jonnindire juude waden pijini fo ensemble en fait c'est mo bondi den gaynay donc victoire Aliya pay mo la holi ma hande ka beppi mo be yalla ko men pita ko men ngandira ko. Quel est ton dernier mot pour Aliya? Ok, moi mon dernier mot, nous souhaitons qu'il ne faut pas que ça va se limiter à ça. Nous voulons qu'il batte le record de François Gano. C'est ça qu'on veut. Parce que quand on voit quelqu'un qui se motive à faire ça là, c'est le courage. Et nous l'encourageons qu'il force à lui, force la Guinée, force à l'Afrique. Vraiment, je salue à tout le monde. Sakitore haray musidɗo men mo action meden andi action meden andi nambaraji mabbe di meden andi ko jokkudon ko meden weltani on kadi voilà on holli men onon honno kuntum kaydi jabali on voilà dum woni dirne kongol mangol e fi musidɗo men on e kadi wombe jokkude ko Aliya woni wadde voilà parce que are taw ko axe taw menen men jandira don fi wadugol bewre ma dum dumannagol menen ko men faala ko lawol moƴƴo ngol quoi voilà donc ay woni hande kadi woni ha men ardi telen dowga mais c'est dire mo amen no combattre c'est dire no woni ni men fier quoi ay ka parce que hande ko men wondo on lagine won hamo kala wattando o do mawdo ko mo men gonko mo pullo donc mi ko marjama d'abord ko mari ko mi dumanno do ko be beytudo berto be siwa do taw parce que do umaji di mankata do quoi fayda ko galli ko man der Italie do piji c'est dire box woni ballon woni dum fop yalta do quoi donc aboni do hiya ko fikide doga ko
on donc na ya jodo kama to ina ko wondo fu idon kon dum donc kala assalamu alaikum aliya donc haray ko fille on dawade hande quoi donc hande meden ga ko bewre wi on sait que tout le monde n'a pas venu mais quand même nous sommes venus, on va représenter beaucoup de personnes ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. On va voir la victoire et nous sommes fiers de lui. Ok. Dernier Congol. Bon, dernier Congol haray noddi do ressorti sanguine men ko woni fop kato do ngaram radio den to skala do men do on disponible numéro men kan noga nodde men. Ok. Donc j'invite à tous nos compatriotes de venir. Tout le monde doit venir, donc venez ensemble. C'est mon bon dire et motjungol den boudi do en fait. Nous sommes nombreux ici, nous sommes nombreux à Firenze ici. Donc moi je connais beaucoup de Guinéens ici, donc venez. L'association est là, donc nous sommes là pour nous, pour vous et pour tout le monde. Merci à tout le monde. Ok, dernier Congol Monsaki Trongol. Mais Congol à Mengol. Force à notre frère Alia que le futur soit meilleur. Soit le meilleur. Merci et merci tout en tous. Alvarka. Congol Monsaki Trongol. Meden welti ko ardon haga kon huy hollon aliya kadi e jama buy be andamo aliya wadi combattant laabi nayi di fop majjo gagni kedi odo wonta combat jowa bon odo le kadi o gagnato parce que aliya ko immoto do ara fonu dani nde be piri data ben no wali dani kanko on sumato immoto o entraîno aliya fo hotay ka entraînement ko kanko heddoto kanko sokkata ko ma o gagno kadi donc haray meden welti ko ar don kon hollugol aliya e aduna parce que min kam yawno kameden gorebe andara yo sen be wolan lam balon ko fejjuno do kon no weli la moƴƴa ko tawata kon hidon yaltintinde fi amen anna on fo on jara on weltanam Congol Monsaki Trongol wa Congol sakkitorongol wona ko dudi ko yo gagno ko pullo gagni ko guinen do gagni ko neddo balejo gagni men ari ka leydi do sifan do représenter men ko représenter en fo rani arbe dobe donc argo sifan do harabe fo be darude men be ngaldi taw tellement que way ils ont vu une autre communauté qui est fière donc aray abonné senon daron ando way ko fulbe woni do men fulbe ben Italie Firenze do nous sommes ensemble et continuons d'être ensemble. Assalamu alaikum. Naam haray ko watti don mi jarna on bay gano mi medino yiwde hadi mi internet ko meda wiide mi torki Allah yo Allah wadu barke modon Allah junno balde Allah o koren ko dabbe ko yo Allah barki leydi lagine yo Allah hulandon fottindinge mi torki Allah fatikina mede Muhammadu haray mi do weltani on sabu garal mongal menen Firenze do alhamdulillah mi ngina meden fotti haray ko toroto den Allah ko Allah nawr leydi men di yeso wada barke e leydi mendi wada barke e biddo leydi lagine haray suga dum do min no weltininmi hino tuusimmi e berne ko tawata hande mi yiyon do hande haray mi to tori fou yo abonno yo page do haray ko beydowo jonnude information ko tati ko nawrata lendi yeso yo Allah naadu leydi lagine yeso yo Allah naadu barke e pullo Fouta amin ya rabbi inshallah haray no mi wirta on non si a sembinal mo ma on wata habbo jana no ara sembinama hande wana Fouta Diallo jalike kameden hiden ari halede porto hiden ari Aliya Balde tanirawo karama ko Alpha Molabe himo ari jalago rawna guringi bedo ko musse mebe men ari sembingol moni haray mi noddita kadi mojobe tidden fo are sembino yimbe modon ben are mawnino be modon ben bay mo meden on si sembi ko enen sembi rementon Allah sanka jokke men fiyugol ko honno Aliya woni mo jalorde en yeso sello jabi